Por fin chegou o arelado remate de todo. O tempo pasa rapidísimo. Comenzamos na prehistoria, aló polo mes de setembro, e avanzamos vertiginosamente ata atoparnos rematando xullo. Avanzamos, discorremos, medramos, rimos, xogamos, suamos. Que ben o pasamos e cantas actividades fixemos. A verdade é que estamos ansiosos e con moitas ganas de festa. Por iso, non imos enredar moito no preámbulo e ao tempo. O tema que nos ocupa neste Salón de Actos Varela Buxán é o Gran Festival de Fin de Curso, que este ano vai cargadiño de teatro. Principiamos, como é costume, polos pequenos da casa. Os nenos e nenas de infantil de 3, 4 e 5 anos representarán unha oviña con mensaxe para reflexionar sobre a diversidade e diferentes individuais. Descubriremos que se eliminamos barreiras podemos adaptarnos mellor a calquera circunstancia. Imos animar con un gran aplauso, por favor. Os nenos, nenas de infantil, queremos liberar as razas e os fines por regalarnos este libro. Este conto trata sobre diversidade. Alóngase e dórcense. Couse ca cabeza cara baixo. Dobranse. Tens que ser redondo. Carradinho intento con toda a súa forza. Noa. Pero que ver. Son redondo. Son redondo.
is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to work in this town. They're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Pokażesz ty mi nie znasz. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room,